Pokoj rozvoněl se vínem, minem, senem, jako ty mě nemá nikdo rád. Bůh na zem hvězdu schodil, když po nebi chodil, teď si můžu něco přát. Papírový draky, slunce, hory, mraky, umět chtít to, co mám. Poznat, když se mýlím, opustit v tu chvíli pro neznámé to, co znám. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen zapomenout. Ty mý ubrečený křivdy nestaly se nikdy, to jen sen se mi zdál. To jen moje chtění cestu kroutí mění, to jen cíl je mnohem dál. To jen neznám sebe samu, z lenosti se klamu, zbytečně mám někdy strach. Často mě i zvyklá, to na co jsem zvyklá, pomni, že si jenom prach. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen zapomenout. Pokoj rozvoněl se vínem, minem, senem, jako ty mě nemá nikdo rád. Bůh na zem hvězdu schodil, když po nebi chodil, teď si můžu něco přát. Papírový draky, slunce, hory, mraky, umět chtít to, co mám. Poznat, když se mýlím, opustit v tu chvíli pro neznámé to, co znám. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen zapomenout. Půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen přiznat, oplakat, zapomenout. Já půjdu kam chci a nikdy mě nedoženou. Musím jen zapomenout. Hola, buenas tardes. My sme sa už tak báli, že kde ste? Yo no soy nada, nadie, nada. Nothing. Pon música, Katsu. Music. Music. El pan. Y el vino. Bueno para hacer el camino. Un poquito para la mesa, para la mesa. No, no. Para la mesa, sí. Poďte niekto zobrať taniere. Yo creo que lo más importante que hay en el camino para mí es lo que estamos haciendo ahora, una relación humana, el contacto entre las personas, que al fin y al cabo es lo que cuentan, es decir, personas buenas, personas malas, pero al fin y al cabo todas personas, y eso es lo que vale. Si no, no tendría sentido la vida. Siéntate, hombre. Siéntate, hombre. Qué tío.
Esto es un paréntesis en el camino, nada más. Mañana a lo mejor lloráis. O tendréis frío, o... no sé. A partir de ahora vais a encontrar la etapa del silencio. El caminante puede que se encuentre con su propio yo y surja una pelea, un combate, ¿no? Entonces a David le pasó eso. Y eso era como luchar contra Dios. Porque si peleas contra ti mismo, estás peleando contra Dios, ¿no? Yo hice el camino quizás por encontrar algo distinto a lo que estaba acostumbrado, ¿no? O por encontrar esa puerta también, de la que hemos hablado. Por encontrar esa puerta que te lleve a la comprensión. Y yo creo que el camino fue una puerta medio abierta. Eso ya no sean para mí. Se secó y marchí. Se secó y marchito. Esperaré donde los sueños todavía tengan valor. Intentaré seguir sin ti. Aunque me duele que tus besos ya no sean para mí. Ahoj. Čo sa stalo? Zomrela babka. Zomrel ktorý Peter? Peter môj to zomrel. Ja som vedela, že niekto zomrel, keď bola, že to je jasné, že niekto zomrel. A kedy? To je jasné, že to musím vedieť, to by som vám nebola odpustila, keby si mi to nebola zavolala. A kedy zomrel? V noci na ráno zomrel? A je to také, ako keby som chodila po hroboch. No, krásne. Akože dobrý pocit. Myslela som si, že chodiť po hroboch je hrozné teda, ale... Práve, že krásne, hej. Má to nejaké svoje čaro. A prečo práve tak sa ti to spojilo so smrťou? To je čudné.
Ako nie so smrťou, s utrpením. Hej, ale nejako sa mi to, že to, ako keby to boli hroby. Ako niečo odumreté z človeka. Ale vieš, niečo tu necháš a ako náhle sme sem došli, toto je Cruz de Hierro, všetko, naša rodina tu čaká celá. Chlapci, a keby mali 10 rokov, sa tu naháňali, vodu hľadali a už čaj robili a už každému dávali. Takže je to niečo tak ako, no keď niekto umre, tak sa hneď aj niekto narodí. A ešte došiel sem jeden cyklista, hneď za ním náš malý kučeravý, čo je s nami stále, čo si dneska požičal mydlo, utekal sem hore a ukazoval mu, kto je kto. Takže to bolo tiež dobre, takže predstavoval členov rodiny. Super. Nesiem ďarku svoje duše. Dneska Flecha de Liesek. Tak. Neviem čo. To asi mám nechať tu, ne? A tak som rozmýšľala, že keď tu ľudia tie kamene dávajú, tak potom sa stane, že končia hen tam na spodku. Niekedy ľudia, vieš, že ideš hore a proste, takto tu nechal ten kameň ako ja teraz. Som ho niesla z Liesku sem a takto na neho stúpi len tak. Je pre niekoho bude úplne nič, že, ale možno mu pomôže, aby sa lepšie dostal sem na vrchol. Víš, to som až teraz na to prišla. Možno nejaké také zlé veci, ktoré si nesiem z domu, že možno práve tu sa ich symbolicky môžem zbaviť. Čo si napríklad vyriešila, keď takto teraz povieš? Dá sa o tom hovoriť? Nie, lebo to sa dotýka môjho úplne takého najintimnejšieho života. Úplne takého, o ktorom nevie možno nikto. Ani by som nechcela, nie, to je. Myslíte, že každý by mal mať svoje tajomstvá, také hlboké, ktoré môže nosiť celý život so sebou? Práve, že asi nemal. To by bolo ideálne, keby nemal. Len v živote nenájdeš partnera, ktorý proste, ktorému sa môžeš do Koránu tvoriť. V živote človeka nenájdeš, ktorému sa môžeš do Koránu. Aspoň ja mám ten pocit, že... Myslíš? Neviem. A ako sa to dá riešiť? Dá sa tak žiť? Dá. A netreba to zmeniť? Neviem. Kým proste ja viem, že nebudem... To tam ale nedávajte, to vám tak povedal nejaké slovo španielčina, familia, a že jaká, že no, že veľmi dobrá, že proste, že tak, že ako sme my, že spolu proste držíme. Tak. Aspoň na tie 4 dní, či 5, či koľko, pokiaľ sa nerozdelíme. Os estábamos esperando porque os hemos cogido tal cariño que no sabemos pasar sin vosotras. Imaginaros. Yo creo que si os atrasáis 3 pueblos, nosotros nos atrasaríamos 3 pueblos, no sé por qué. Y creo que una vez llegas a este punto, la Creu de Ferro, dijéramos, pues significa algo para todo el que coge el camino. O sea, es uno de los puntos más elevados que hay en todo el camino, son 1600 metros de altura, en el cual todo el mundo deja esa piedrecita, ese recuerdo que lleva arrastrando. Ya se encargan los ángeles de limpiarlo. El aire, el sol, todo. Es que sucio, la suciedad es la huella que deja el hombre. Pero la resta está increíblemente bien conservado. Uno piensa, ojalá se pudiera parar el tiempo, ¿no? Y permanecer aquí muchos más días, ¿no? Pero bueno, son muchos los lazos que atan al hombre y el cual te hace retroceder, ¿no? En el tiempo, dijéramos. Aunque uno crea que sigue el curso de la vida, en verdad te hace retroceder. Aquí está siguiendo el curso natural de la vida. La gente cuando caminaba antes, a lo mejor sin tener por qué ser consciente de ello, pues ya lo notaban de alguna forma, que aquí les gustaría estar más tiempo,
tiene que haber cuestiones geográficas, simplemente geográficas, por ejemplo, la divisoria entre las dos cuencas. Si yo meo un poquito hacia mi izquierda ahora mismo, el agua va hacia el río Duero. Sin embargo, si meo un poquito más allá, a la derecha, todo corre hacia el río Miño. Algo tiene que haber para que te sientas especialmente bien. Y es algo que va más allá de lo que puedas haber leído o de toda la leyenda y la mitología que se crea en torno a eso. Aquí es un lugar seguro que todos pasaron, todos los peregrinos. Bueno, un buen sitio hace pensar en todo. Y bueno, me gusta más porque estamos aquí con vosotros. También está muy bien. Was ist das? Viele Peregrinos. Ja. Warum? Für alles zusammen. Alles Peregrino zusammen. Oh. Ich habe eine Bibel, japanische Bibel. Ich möchte in Santiago my Bibel back and my peregrination finito. Ich wünsche jedem, dass er hier Erleichterung mitnehmen kann, weil ich würde jeden warnen, irgendeinen Stein mitzunehmen, weil ich glaube, dass die Leute meistens schwere Sachen hier lassen wollen. Ich wusste diese Geschichte mit den Steinen, dass man den Stein symbolisch ablegt, habe aber nichts erwartet, nein. Habe das Glück, bei wahnsinnigem Wetter und guten Leuten um mich herum hier angekommen zu sein und bin seit Stunden hier in der Sonne im Januar. Ja, und ich finde es einfach klasse. Chao. Buenos días. Qué día más hermoso que hace, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay, hasta luego! No te había conocido. No. Celé to Camino, tak človek vstrebával veci veľmi silno. Ako keby sme my boli oslobodení od všetkých tých termínov a účtov a od všetkého a si vlastne čistý a ide to nejako do teba. Ide to do teba, ideš a nasávaš. Tu svoju slobodu nepustím z rúk. Neviem, čo to je proste, že človek sa bojí. Tak otrhnúť. Možno otrhnúť. A proste tak si naozaj kráčať krajinou. Nie len proste tu, ale aj potom v tom reálnom živote. Nie len tu na tomto našom výlete. ¿Qué es la libertad para ti? Espera, te lo está diciendo. Povedz, no. Pre mňa je že ja sa cítim slobodná vtedy, keď nebudem nikomu vnúcovať svoju slobodu a možno v tom budem slobodný, keď ostatných nechám slobodných. ¿Por qué ella ya piensa que se sentirá libre cuando ella deja? Ya es una limitación, ¿le sabe sentir libre? Ese dejar lo ha de abandonar. Že prečo si myslíš, že vtedy, keď necháš, že to už je nejaká hranica, to už nejakým spôsobom to limituješ a tým pádom už to nie je sloboda. Práve, že to nelimituje, to je